Assalomu alaykum ulu Qirg'iz xalqimiz. Haqtandaydan arvaq uchrashmay saltımız. Bugün Haqtandaydan konuğu aytılat al kişiden kadim gün ululardın jomoğu. Uçuraşıp turabız aytılı vakım manasçı kadimgi göldün kulunu karıyasın kuluğu kasman betip saparбек atavız geldi tuğanlar biz amandaşıp alalı amansızbın ateke göy kölgön oşul kadimgi gölüngü zaman jatavı kindik kanın törülgön törüngü zaman jatavı eçen kılım karıtkan elini zaman jatavı atayın sizdin kavarın alıstan uğu bu yerge Haqtandayga çakırıp aksakaldın gebinde uğup kalsak dep durup kuvanıp turgan çağıbız andan oy kabul alavız kadimgin el tiyerden barыбыз ulusuz hava baştanız kandan kanda eken kadimki uşul uludan gelgen kadimki uçuraşmay saltыбыз anda baştanız hava baştanız kadimki bakaydan kalgan ulusal oşonu kalkın kaytıp taştanız jakşı bolat janatan Haqtandaydan kadimki bal tildim barım bütünde eli jurtga çatsanız Abdüvalim o ittifaktan kayga çakırdın saparбек deydi o ağandı Akkalpak Kırgız Selime menden aytayınçı salamdı Eki çoğu sırdasam jağambı jakpay kalambı Kokustarın tıvalmayım Abdüvalitto balamdı Bir gezekte baleleng ada жаңыдан өскөн жанелең 91 yılında elge malum bolgon kılımda 60 akın birigip ay gününde de jügürüp andan arabızda var ele tayır satıp al deyip adağı öttü düğüneden Neçen sözdörді Jusukemdağı söylögön budağı öttü düğüneden Jalgız eleng al emes kara tilin kakşatıp karacak jestangday Eldin barın maktasa günütünü dağırdagan Ovonun ığıp olturup Barpi usaktağı var kalkıp soyunup jırgagan Alaman esende turabı Rahmatalı Kozubek oşoğa kabarda sunalı Ageskeste karab oltursak alterege dağı çıgabı Uşul geste oylusak şamır degen akın var bu dağı yesen jüröbü Kanday aytı şekenin kaldaygan eli bilevi Kim aytpay teken mındaydı Kim aytpay sonun ırlardı Neçen öttü o atadan kalgan sırlardı Kim bilmey teken dalaylar Karacak jestangday alın kul menen kalıktar neçen göngülleri do jaynagan Osman kul degen bar ele boron jiyip baş bolup günütünü da sayragan Bugünkü günüm ovintip jaşakınga toluştu dalayın manasçılar boluştu azı tolup jata tırıçılar tolkup çıkkan doңайlanam uşunday ırdı çıkarıp elge mıktap kuvanıp Eltir degen düşüntüp elge verip de turalık Dalaylar o çıgat emes boşa talaylı sergasın alıp Emi yermektin günün açalı Kırgız'a gelgen de bir geste kılımdar oldu da basalı Kalın eldiğin içinde sayız ötüp de getken de akınlar çıkmay kalat dep Arkım serti sözdördü kimder gelip uğat dep Oşal elige ip mıktap turganda Şerini yastım balası sadık mıktap çıkkanda
Elizöylü taң kaldı. 60 akından keyin karasan 11 akında çıkkanга. Hazır 20'dan öttü yesevi. Dalaylardan bulgeste ulanıp jatat kezegi. Kalkın oştuğun içinde kalkın ıstın aralap oşacaktan dalay adam var. Neçenderi do sanalat. Neçen akın uşunti vel içinde do jaralat. Kantip aytpay koyobuz. Körkömdü tildir sanalat. Bugünkü uşul turmuşta elim güldöpte jatkanda. Aylanabız baktarak bütün güldöpte jatkanda. Kiçeyi merilip da koyoluk ilgerki ötken dastanga. Kim aytpaydı kem mındaydı. Neçen ırlardı, neçen sırlardı. Karacak jestangday satıp al deyip toktogul. Neçen yerde döngırdaldı. Bu yıl 150 yıl yaş eken. Ağa dalayları da taptalıp, dalayları da saktalıp. Andan keyin bolot deyt. Cengi joktunda jomogu. Neçen Kırgız elimdin. Bu yıl tolot eken de konogu. Übileyleri köv aytıp. Neçen aldığını göstöy baralı. Dalay söstü de tavalı. Uzara da versin el için uşa akındardım camağı. Eki çoğusırda pervettep, elime mıktap körvettep, kapa olmadı aptı ve gazı barıp kalganı vağım, 80'din yaşıp kırların karıp kalganı vağım, akarısam da moğuntep, akkalpak Kırgız elimdin, aldına günde çıgamın, kabulanmana sönörün, kalka aytıp jatamın, men kaysı yerden kapamın, astele olsa elime, aldığa çıktın atağım, oşonduktan men dağı, bugün eki çoğu söz ırdap, kalayık kalttığımdın kavağımlıkta açamın. Iğı gelgen yerlerde ırıstın görkün tögömün. Capçaşele balelen anda çeverden gencam boldun. Hazır kara oltursam kuyup durgan şam boldun. Oymu koz botoköz kızdardı mıktap canladın. Kıyla sonun sözdördü kızığında kamdadın. Biz için sonun şandığı eltirdin çıkıp aldın da aktandaydı hep çıkarıp akından öner alganın. Öse versin çoğayıp senin de öne göt bulup balların. Kalın oştuğun içinde kalkın esen jatavı. Aylanası bütünde bu elige mıktap çıkargan jalpın esen jatavı. Janağı eldin görkün tamdagan oştuğun içi şanlangan. Şanlangandın sebebi manastın turat estelik. Oşonu görüp alıp da taң algam. Bir jagında karasan kara çağır kabılan. Bir jagında karasan çolok kuyruğu karıstan. Bütün boydan kamdagan alınbektin estelik. Anı da görüp taң kalam. Iğı gelgen gezeken oşonun barın eline jana murzakmatı varnagan. Jaman adam emes ko körkün mıktıp çıkargan. Körktü oşta elimdin aytkanına kuvanam. Sulayman toğusu toğ eken. Toğ bolgondu karasan tatına kayda jol eken. Oşonun barkın bilbegen kalın kız kor eken. Aytpasak kuru kalavı aytılsın elge salamı. Astele olsa akındın tökülüp kalsın jamağı. Kalın oz elinde kalkın mıktap turganda. Adı köngülü üstü üşentip köpçülük elge burganda. Uşulsa zaman çoğun zaman engele sonunu ıntımak. Irısımda da kamdagan hukuku var teң saman. Zamandın barkın bilbegen ada gelibiste bulcaman. Elim menen bastasak erkindep sözdü taştasak. Akındır aytıp ketkendey algılı sözden kaçpasak. Köpçülüktün içinde körköm tilmenen jürölü. Kalın eldin içinde aman esen bir bolup jakşılap doğrun sürölü. Rahmat. Hoş gelipsiz. Rahmat. Saparбекова чындап эле жана өзүңүз айткандай, мына калың кыргыз журтчубуз жакшы билет. Биз ушул эбелектеп жаш бала чагыбызда эстен кетпейт. Жанагы ошол 91-жылында эл ырчысы эстебес. Акындын 60 жылдык мааракесинде алгач ушу сизге түшүп, сиз менен айтышып, сиздин батаңызды алып анан чу дегенде ушул жакшы улуулардын салтын улап, сиздердин ак батаңыздар менен өстүк. Мына амандашып олтурабыз. Кадырлуу телекөрөрмандар, мына бүгүн биздин элдик канал эл терде Актаңдай телекөрсөсүндө
Kırgız el manasçısı Kasmanbetov Saparбек абабыз болуп олтурат, биздин коногубуз. Кыргыз эл манасчысы төкмө далай ушул өнөрдү калың кыргыз журтубузга калып келген кадырман биздин карыябыз десек жаңылбайбыз. Мына 80-дин кырын ашып жаткан чагыңыз. Эми мына акындык өнөр менен жалпы ушу телекөрөрмандарды бир коштоп бердиңиз. Сизди эл төкмө манасчы деп билишет. Анан ушул Көйкөлгөн көлдүн жээгинде не деген залкарлар өткөн, колунан комуз түшпөгөн улуу комузчулар, жаагын жанган манасчылар өткөн. Эми сөздү узартпай бүгүн ушул Манаска келелеми? Келип турганда мына 3 жыл тигибизден бери ушул ЮНЕСКОга катталып, азыр Кыргыздын келип турган чак. Сиз ушул Манас айтып бериңиз, эми эл журтубузга кайсы жеринен айтасыз дегендей. Эми Абыке чоң рахмат. Актаңдай чыгармачылыгында көп эле акындар чыгып атат. Биздин сыймыктанганыбыз кийинчерээк жанагы далай адамдар ушул колдоого калып, мынакей төкмө акындар жок, төртөөбүз эле деп жүргөндө Садык Шернияз уюштуруп, азыр ушул кезекте таң каласың, жаш балдардан үйдө ынта коюп атат. Муну мындай таштайлы, Ери Манастан баштайлы дегендей, Манас жагына келгенде мына нечен кылымдардан бери оозго алынбаган, сөзгө алынбаган Кабылан Манасты дүйнө жүзү боюнча ЮНЕСКОга кирип жаздырып келди. Бу дагы жогорку кеңештин депутаты Самаков Карганбек. Мунун атасы Самаков Жусуп деген илгери биз менен кошо театрда иштеген чоң комузчу аксакал болчу. Атасы Сыдык Самаков деген Нарын музыкалдык драм театрында директор, анан директордун орун басары болуп иштеп, кичинекей бала эле мына элдин батасын алып, ошол көп дүйнөгө берилбей бай боломун десе бай болуп жатып алат эле. Ушул эл үчүн бир жакшы кызмат кылып койду да бул. Анан эми элим сурап аткандан кийин бул калың элдин ичинде биздин арабызда манасчылар дагы аябай көп болуп кетти. Жаштарыбыз өсүп келе жатат. Чынын айтканда бул Кыргыз элине өзүнө таандык өнөр кылып жаратып берген бул Манасты. Ошондуктан Кыргызстан бөлөк калктар айтпайт. Мисалы үчүн мен тетиге Англияга барып Манас айтып, ошо Манас айтканда кызыгышып, ушу 3 жылдыктен үзүндү кылып алышып, китеп кылып чыгарышты. Англис тилине которулуп, кара сөз менен. Ошондо Манас айтып атсак, түшүнбөгөн эл, тилди билбеген эл. Башынан гана кичине перевод кылып койду, калганын кереги жок деди. Тыптынча отуруп, ошол Манастын ар бир айтылган бөлүмдөрүн толугу менен угушуп, күнүгө толтура 300-тен 400-тен киши келип залда отурушуп, ушинтип кызыгышып угушкан. Мунун өзүнчө бир эл үчүн жаралган бир касиети бар да. Же болбосо ал жөнөкөй элге жетпейт эле. Азыр аалам боюнча, дүйнө жүзү боюнча ушул Манастын уруху көтөрүлүп, аябагандай ушундай чоң биз ушу өлкөбүздүн жыргалчылык үчүн, келечек үчүн ушул Манасты аябай колго алышыбыз керек. Каныкейди тайторуну чаптырып берейин. Ким айтыптыр мындайды, Кабылан Манас батырдын касиетин элиме какшабырдап туралы, келгендерден кеп угуп, 8 кан журту чогулуп, ат чабат экен деп угуп, бул кабарды укканда кайран энен Каныкей тайторуудай бууданды, күнчтөн күрмө жем берип, күнүгө терин ал деми, арпадан айда жем берип, аябай терин ал деми, күнү түнү тепкилеп, ушуну куйөттү деп, ооздугун кемиртип, сындап калган чак экен. Кайран энен Каныкей 8 кандын журтунан кабар келип калганда,
ак tulpar тай тору камдап калган чак экен. Ошондо тай торудай будандын кара терин ал деми жабуусун жап пөпөлөп акырындан жетелеп көкүлүн окшай менен түйдеми куйругун акшай менен байлады. Ушул турган торуну өйдөтөмөн айдады. 6 күнү таптады, энең уктап жатпады, чыканак жерге салбады. Тай торуну таптого чырмет уйку албайды. Күнү түнү болгондо, күн эсеби толгондо кайран энең Каныкей атадан калган чыйырды 90 жашта байбиче барып кабар алайын, андан бата албасам карал жолдо калам деп акырындан төтөлөп аста басып жетелеп энесинин үстүнө Каныкей келип кеп айтат: айланайын энеке, батаңды бергин энеке, батаңды берсең алайын, кең бежинге барайын, кошой берген тай тору энеке төлгө кылып эй чабайын. Чыгып келсе тай тору энеке семетейди көрөбүз, чыкпай калса тай тору энеке ажалдан мурда өлөбүз. Ак батаңды берип кой, айланайын энеке, төлгөгө чаап көрөйүн, 60 асы торунун эсебин мыктап көлө белейин деп ошентип Каныкей бата сурап турганда ак байбиче чыйырды айры карап муңканып, бери карап муңканып, адирети колдо деп, ишимди Кудай оңдо деп, чыгып келсе тай тору семетейди көрсөм деп, 90 жашка чыктым го, тоголонуп өлсөм деп, ак батасын берди дейт. О мыйым барым жол ачып, тилегиңе жеткин деп, азыр турган ушул сөз, далай жерден өттүң деп, азабыңды тарттың деп, баспаган жерди бастың деп, энекеси коштошуп ошага ургон Каныкейдин чоң сарай, касиети бир далай, калгасы зомгалай. Ошол жерден энекең нарууда минип коңкоюп, алдындагы торуну акырын алып жетелеп, ордодон чыкты зоңкоюп, белдей белестен эңкейип түшүп келдеми, кылкылдаган букардын жайык алык талаадан акалың элди көрдөмү. 8 кан журту таң калып, каяктан келген батыр деп карап калды жарданып. Ошол кезде карасаң энекең манас сыяктуу кең таластан келгенде ала келген эмеспи, кереги тийип калат деп кам манастын кийимин бүтүн бойдон куржунга сала келген эмеспи. Ошолорду энекең эркек болуп кийинип, эсе мыктап табам деп, 8 канга барам деп, олоңдой болгон кайран чач как төбөгө түйдеми, кам манастын семетей арнап жүргөн тебетей так башына кийдеми. Андан кийин энекең кереме бота кеңгүрмөп, келишимди сур чепкен, келишимди чоңноту мун үстүнө кийдеми. Алтын мейил курчанып, айдай бетин нур чалып, күмүш кемер курчанып, күндөй бетин нур чалып, энекең эркек болуп кийинген, аны кандар көргөндө кара жанда түгүлгөн, кам манаспы эмнеси, кайдан мында келди деп, муну кимдер көрдү деп, сырнайса колдо кой коюп, зулпу карбелде жаркылдап, байкуш энең бошондо 8 кандын журтуна кирип барды тарсылдап. Элдин бары жарданып, кам манастын иниси кайдан келип калды деп, же батыр болот кимиси, оболоңду салыптыр, эл таң калыптыр. Каныкейди көргөндө баягы караган кызы экен деп, капыр түбүскө жетет деп, ушакчылар кеп айтып, караганын ичинде катуу ушак таратып, карган кестеп түгөнгүр картаң атты жетелеп, чабамын деп пөпөлөп, келген кызы көптүр, караган кызы өтүптүр, кайгы мунга жетиптир, азабы мыктап табалы Ысмайылдай агасын, ошо жолго мыктап салалы, жоболоңду билсин деп, чийип коюп сызыкты, эжекеси Каныкей буга салсын гана дешип кызыктың. Ошондо отуруп кеп айтып, нурсукулар көп айтып, айтты
turgan kebi ul, aylanayın İsmail, bilbegendi bilgisken, ejeken kargan kesle köptür, karıp kalgan atların çabamın dep keliptir, körüp tursan şunday, Arabistan çıkpaytko, akıllı jaman bolat dep, körüp turgan adamdın körkömü kaydan koyot dep, İsmail'a kep aytıp, and İsmail çıkırıp, 12 de semetey, tolup turgan vağı, urunarga to tapay, uruşarga jo tapay, bolup turgan vağı, oşol keste karasan, semeteydi çakırıp, aylanayın balamay, ayta turgan sözüm var, mından arı ötsöңүz, kara tokoy çoңtala, ığına jetsеңiz, yoldan karma vala gör, mangıttarga jara gör, uşul turgan beyvaktın esebi mıktap tava gör, karganda attı çavam dep, kelip kaldı dep uktum, uşul turgan 8 kan, jalpı jurttun üstünde, basıp kaldı dep uktum, uşul göңүлдү böldü deyt, 60'tay balbandı, canını alıp semetey, yolga çıkkanı vağı, mını mınday taştaylı, kanıkeydin joruğu, ta oşondon baştaylı, eneken emin atesevin al demi, çuvatuğa sal demi, atesevin alganda 341 at bolup, sanatına acık dolup, karap tursan oşonda ataydaga naşem var, köngülünde bölüngen, aldıga çıkıp geliçi, atasının alt kuturar, Çağatay'dın torgaşka, anın berjak jagında, jol oydun atın aç budan, türkün budandar, kökülleri şüyülüp, kuyruktары tüyülüp, 341 at bolup, sanatına jık dolup, bunu görgön enengdin, sanası sanга bölünüp, san sapatı görünüp, karap turgan enengdin, ağaşen dep bakırıp, beri gel dep çakırıp, 6 günde barasın, 6 günde gelesin, 6 günde barganda, atesevin alganda, oşonda mıktap koy bergin, köngülüңdü bölemin, egerde anda çappasan, ölөр jerin dağı var, azap menen tozoktu, görör jerin dağı var, deveneken oşonda, ağışendi demitip, tügönün alıp şıpırıp, alnındagı torunu, jaş balaga mingisi Aydavidin attarga koşup, Oy belli, rahmat. Emi köngüldü mıktap bilsek dep, kömüle jerden jursek dep, esebin albasa, esepti köngül salbasa, yolga çıkıp kanekey, kavarımdı bileyin, 6 jol dürbü salayın, çıkıp gelse taytoru, oşo alıp turgan semetey, balam distep tavayın, çıkpay kalsa taytoru, ajaldan murda öleyin, azabın bolsa göreyin, deveneken koşunda, akırından bastırıp, it borçuktun jonuna, jağı gelgen çak eken, eneken koşol gezekte, Genk talastan gelgende, ala gelgen emespi, geregi tiyip kalat dep, ak kurcunun tübünü, sala gelgen emespi, keremetti çoğdurbu, hasiyeti töngülgü, buramasını mersen, Töşşarıday uzargan, tiktegeni kızargan, köyle jerden karasan, köpçülüktü yerlerde arkan boyu geltirgen, meylegenin öldürgen, bölek bayışta yasagan, bolot kılıp sugargan, gözün alıp takagan, görgön adam kuvangan. Oşa birinci dürbü sal delen attangana kabar al delenge. Akçıydın ırka belinde, adırdın berke yerinde, orgup çang çıgat, orgugan çangdı karasan, kaynekenden can çıgat, aldığa çurkap alıptır, atasının ak tulpar, anın arka jagında, türkün tulparlar, atesebi bilinmeyt, kayda kalgan ekeni, bir gözüne ilinmeyt, körüp duruven eken, bütkön boyu zırkırayt, kayran enen eşonda, başın koyup kolmenen, arı veri vurkurayt, çıkpay kalsa taytoru, ajaldan murda öldün dep, azabın bolsa gördüm dep, avaylap kara oldursa, enengdin işi çıkpay toğunda. Gelegen acıda taytorun uşunda 300 kanan attın soğunda. Eneken oşu görgönde, ölüp kalsa men beyvak, ajalım cıktap ketete, bülküldögüm böyrögüm, birileri oyup toyote, karagattay gözümdü, kargalar çıkıp koyote,
çate, kalgaday dişime, kargalar gelip çıçate, kasiyet kaydan tavamın, acalım yetip men ölsem, karanın görvey balanın, deveneken bur kurap, ıylap durdu zır kırap, oşunda yekinci dürbü sal dele, tulpardan kavar al dele, emitik tep kal dele, çığırığını merip, çındap göz verip, dürbü salıp karasa, akçeydin ırkı betinde, adır suğunun çetinde, gelecek at taytoru, ateş evin alıptır, altımış buğdan çanında, oşu çurkap kana kalkan çak eken, başın cerge salalvay, çında varı şalalvay, kadimki dey bolalvay, karıp cerge konalvay, gelecek at taytoru, esevinen çıkalvay, eneken bunu görgönde, sayısı kızır kırap, oğuninde söylegen, cıngalaş bala var elle, kasiyet dücan ele, oşol bala gevaytat, aygılınım kanı key, kevim dukçu devaytat, adam menen çurçulduk, sudan bolu ötövü, asmandakın aylangan, kudan bolu ötövü, yerde jatkan savaçı, yerden adam çıkavı, kuray menin tuğandın, sevin adam bilevi, uşul durgan adamdın, orunda albayt tilegi, adamdın har bir adamga, soğulbayt takır jürögü, aytkan sözü malalı, uşul durgan taytoru, çıkagı çıkpay kalavı, dev oşondu bayağı, kasiyetli albala, kadı kahşap kevaytıp, kolda aratın alıp al, kolundu suğa balıp al, özünden tuğulgan baladan, acalın jeti ölesin, arka seçin ölüp al, ertere gele ölüp al, butsa aratın alıp al, butundu suğa malıp al, özüngdü tuğulgan baladan, acalın jeti ölesin, ertere aytkan sözüme, ebi bolso kanikey, emelep turup könüp al, dev aytkan da bolmodu, üçüncü dürbü sal dele, tulpardan kavar al dele, Kato'nun betinde, kırım suğunun çetinde, gelecek at taytoru, karap dursan koşunda, 30 attın sonunda yenendin işi kanacılı ondan. Aldığa çurkov alıptır, atasının aktılparı, anın arkacağında, Şahataydın Torgaşka, bunun arkacağında, İsmail'din surgürüm, katar katar tulparlar, atasının altatı, aldığa çıkıp alıptır, karap dursan koşunda, 30 attın sonunda tayturu kana çurkap kalıptır. Yeneken elmi kavaytıp, jaratkan koldu devaytıp, arı veri karanıp, arka çaçın taranıp, 4. dürbü sal dele, dürbüden kavar al dele, karap dursan enendin, işi çıkıp onuna, gelip kalgan taytoru, 12 attın sonuna, oşonda da canı var, köpçülükte tanı bu çıkpay, takır kolduk su çıkpay, kadimki dey çurkabay, munkanıp dura teneken, canında bolsam imni dep, zırkırap dura teneken, çıkar beken toru dep, burkurap dura teneken, oşonda baykuş kayrılıp, 6. 5. dürbü sal dele, tulpardan kavar al dere, karap dursan oşonda, atasının ak tulpar, adamga çıkçı can eken, anın arkacağında, 3 tulpar kada var eken, enengin işi onunda, gelip kalgan taytoru, sanap dursan oşonda, 6 tulpar sonunda, kadimki dey bolalbay, dagile işki oğalbay, tüvegin jerge mılgıtbay, kökünün görken ırgıtbay, şayı getken jak eken, gözündeki karasan, canıvarın oşonda, alı getken çak eken, gayrat berçi adamın gayratı kanday var eken. Tegen talastan gelgende, ala gelgen dağı var, akbarandı koluna, sala gelgen dağı var, kanman astın ak gelte, taval bağadı boşanda, alman bettin akbaran, akbarandın alganı, katı süren salayın, egerde sürep çıkpasam, orta yolda kalayın, dev 6. dürbü sal dele, enengdin oşol gezekte, 3 tulpardın sonunda, torusu gelip kal dele, oşonda gayran eneken, akbarandı koluna, katarlaşa çıkkanda, kavarmıktap bilem dep,
Kırgı menen kırgılap, sümbö menen urgulap, miltesine ot koyup, darını gürdedirte sal demi, it porçuktun jonuna yakın gerip kal demi, tulparlardın barısı tuğga çıga ber demi, tay torunun oşanda canday basıp narbudan çalış bolup kalganda, bakılda tay atkılap, manas bakırıp, manasta vuran çakırıp, kayran enen kanikey, oşul göste karasan, torgaşkadan adaşıp, örgö çıga vergende, çoңgüröngö janaşıp, түскө gele vergende, çoңgüröңдөн adaşıp, ıldıy gire vergende, ak tulparga janaşıp, kayran enen kanikey, köpüldötüp atkılap, süröön alıp kalganda, tura tursun moğunday, munumunday taştaylık, batırdın ulu semeңdin kasiyetinen baştaylık, kayran bala boşondu, 60 balvan janında, öltürem de vejemdi, kamılga kılgan çak eken, kayran çoroң oşondu, kolunda şumkar dağı var, bütün boydan geliptir, çoң tokoydun janında, toğdoy gömür göçürüp, tomoy kılığı öçürüp, turgan tastın barına, kastı göңül bölüptür, oşul keste sarı tas, kırgı oldu baylaptır, semetey gele jatkanda, ak şumkardın alsın dep, aldığını göstey jaylaptır, bir gezekte semetey, baylanıp turgan kırgı oldu, bayka kalıp oşonda, ak şumkardı salıptır, şumkar gelip oşonda baya kırgı oldu, kana basıp kalıptır. Ой рахмат, чоң рахмат. Мына эми дагы айта берсеңиз, бу манасчыларды токтотуш кыйын өзү. Чынычы анан кийин тайтооруну чаап эми марага уже жеткирип бердиңиз, мындай айтканда. Жетелек болчу Дагы кичине калды. Эми мына Сапарбек aba айтсаңыз да, сиз ушул акындык өнөр менен ушу манасчылык өнөрдү ушул аркалап, анан ушул боз бала кезиңизде анча мынча сиз менен отура калган жайларда көбүнчө ушул Ашыкем менен Жумамидин Шералиев менен бир жүргөн кездериңизди эстеп каласыз да. Анан ушуларга бир токтолуп, бир эл журтубузга кичине анча мынча ошол мезгилде бир башыңыздан өткөн нерселерди бир айта кетпейсизби деген. Мындайча айтканда, Ашыкемдин мына көпчүлүк ушу кыргыз элдин ичинде баары айтышат, кээ бир жолдоштор айтып жүрөт, жанагы нарындан жазган салам кат деген. Эми бул өзү бир кызык окуя да. Ашкен кичине серпип койчучуп. Бизди 58-жылы Нарын театрына филармониядан, академиядан тандап туруп чыгарып калды да, чакырып. Ошондо Ашыралдын жанында бар. Театрга барсаң, Ашыралдан тарбия алсаң, жакшы акын болуп каларсың. Манасты да айтып бересиң деп, ошондо бизге подъемный 300 сомдон акча төлөшүп экөөбүздү Нарынга баргыла. 16 майда театрдын ачылышы болот экен. Ошого чейин барып, Нарындын театрынын ачылышына экөөң куттуктап ырдагының деп Фрунзеден жиберди. Поезддун вокзалына бардык. Барсак эле Ашкем ары басып, бери басып эле жок. Анда балыкчыга ырбачыда жашачумун мен, ошо ырбачыга биздин үйгө конуп алып, эртесинде автобус жүрбөйт. Анда жанагы ары бери каттап аткан Кытайдын суу деген машинеси бар, ошолордун кабинасы менен барабыз деп жөнөгөнү калганбыз да. Карасам, азыркы темир жол вокзалынын бурчунда кичинекей буфет бар эле. Мен ары бери өтүп атып билбей калыптырмын, жок. Поезддун жүрөрүнө бир 15 мүнөт калды. Ошондо бер карай да бир карайын деп чыгып барасам, үнү чыгат. Ашкен бая буфеттин ичинде бир татынакай агы каракаш жоодураган бир жакшынакай келин бар экен. Ошонун менен чогуу буфеттин ичинде отурат. Ой Ашыке, кетпейбизби десе, ой мен кетпейм, кете бер деп койдум. Мен эртең барам балыкчыдан тозуп ал деп. Анан ак кишиге да билет алганбыз. Билет 60 тыйын болчу. 60 тыйынын 60 сомдой эле да. Анан муну кимге берем? Ой эчтеке болбойт, кете бер. Бирөөгө берип алып кетти. Мен кете бердим. Ашкен калып калды. Ошону менен эртеси күтсөм да жок. Анан тиякты эмне болсо да мен бара берейин деп Нарынга келсек, Нарында Шералиев көркөм жетекчикен башкы режиссер Назаралиев Медербек деген жигит, Кыдыр Назаров деген
kadimki ele bizdin çoğun komuzçubuz Hasanbek oşol очередной мындай катарлаш режиссеру директору Мурадел Ибраев деген атактуу жакшы чоң залкар артисттин бири. Анан Чечебаева, Досмамбетова, Исмаилов деген талант, Абдыласов бүт таланттуулардын барын жыйнап театр ошол Куттубаев Асанкул дегендеги кыйын артисттер ошол жерде бар экен, баары жакшы кабыл алды. Aşırı gel atmadı öyle kayda kaldı. Ben ait verdim aşkındı çünkü jogotu idim. Bir yaş geldin canında kalıp kaldı dedim. Anan ertesi günü bardı. Bir sutkadan keyin bardı. Barıp jarıktık şişip köp jürgen eken. Tigilerden tilindele aralaşıp burada bilip jürgen emevanın sırrın bilet eken köp uruşkan jok. Kelgenin rast bolup dur. Ökön aytışka çıgasın dep anda erkin айтыш чечмес кагазга жаздыртып анан ошол кагазды ашепке сөз айтпаш керек даярдап алып туруп даярдап анан чыкчабыз. Анын 16-сында саат 4-тө комиссия болот деди. Анан биз камданган атабыз ырдап атсак эле ошол эртең саат 4-тө болот деген күнү ашкеңдagi кичине серпетип келип музыкальный аңга түшүп кеттир. Karangıda görmey. Beti başının bari ayrık kızıl alakan bolup. Anan Medderbek vuruştu, Nazar Ali vuruşmadı. Hay öylesin mi? Bir sutka çıtasan emne varattım. Toğutkan çok ketip kaldı. Hani mağa aytıştı sen özün çöle kutluktap koy. 1-2 minütte. Anan erten gelse ve arşa kadimkisinde çağır kişiniki bilinmeydi kendi. Cümle. Girimde, sirimde eçak çoğatıp sattır. Bir sutkanın içinde sulu jigit bolup gelip kaldı. Ököbüs aytışıp atabız sana Medderbek aytkan, aytışıp atkandar arasынан çımçıp koygunun. Anan bayağı elden aytıp çımçıp atabız. Ben aytıp atam diye. Betindegi bezetke joğolgan eken aytalı, asmandagı barçınday torolgan eken aytalı. Aragın taştap koygonda aşikem oğolgan eken aytalı desem anda aşikem aytıp atat. Hey Saparбек uğup dur, betim çağır bolsa da emgegim menen suluğumun. Köp deyişpe yaşa vağır, keminde senden 15 yaş uluğumun. Egerde mağa deyişsen aç karış kırday uludun. Ulubay ele kurudun, gelip bir kaldın narınga, kızmatın artist yağında. Hazırda gelip yatasın ayalını kön biri akbel kösünün anında. Eğer de mağa teyişsen kapır sapar tarım ba, dağı akındı senin yağında dip. Şunday bir sözdür bolgan. Emal zalkarlardan aytkanı köp mesele olur. Anan эми мына ушул быйылкы жыл өзгөчө жыл десек биз жаңылбайбыз да. Анан ошол кыргыз элибиздеги эчен залкарлар өткөн. Ошол залкарлардын катарында Жо жанагынын аягын улабай калган турбайбыз. Анан ошентип айтып койсок эле бергелчи кыңкылды эмне мен бир обон чыгардым. Шекеме кирип көрбөйлүбү деди. Aran jana narından jaskan salam kattı. Birinci ошо биздин көзүбүзчө Şeraliyip gidin үйүнө кирип, үйү ошо театрдын маңдайында болчу, жалпак үйдө эле. Кирсек Шекем кубанып, роялга салып турбай, бул мыкты обон экен. Муну эртең тиги эмеге ырдаталы. Премьерага деп Чечебаны чакыртып келип, мен биринчи угушум Чечебанын үйүндө. Анан ошо тексттердин барын 2 saatin içinde Çeçebe'ye ırdatıp çıkkanбыз. Narından jaskan salam kattı. Mına эми караңызчы кандай элге ушунчалык бир Ашыкемдин экинчи өмүрүндагы ушул алып калган чыгарманын бири болуп калды ошо. Буягы казакта, тиягы өзбөктө, кыргыз элине баары ырдайт. Соң чыгарманы жаралышып калгандан ошо сиздер себепчи болуп калдыңыздар. Туура айтып аткан себебим ушуну көпчүлүк эл туура түшүнсө да, кээ-бирлер ушу koşu aptor bolup alıştı tigi Aytaliyevke. Men uçurumda çıkargan, men tiyakta çıkargan dedi. Biz dana özümüz emgektenip çoğu жүрgende dalay obonçular var elep. Türkmenip Sayırgas degen, Mambetbayev Sultan degen şundukluday obonçu. Mına
Ырыспай Абдыкадыровтар менен эле чогуу. Мамбетбаевдин ырлары көпчүлүгү ырдатылбай жүрөт. Бул обончуларды ошондой көп залкарлардын баары эл арасында унутта калып атат да. Эми мына ошол жана сиз айтып өткөн залкарлар бул ашыкем деле өзүнчө бир чоң залкар болуп калды кыргыз элибизде, канчалаган ушул артынан из калтырып. Анан мына өзүңүздөрдүн жаштыгыңыздарга бир токтолдуңуз да. Эми улуу ушул биздин кыргыз залкарлар биздин Токтогулду тарбиялаган Ниязалы Комузчунун 160 жылдыгы, быйыл Токтогул сатылган 150 жылдыгы, Барып Акындын 130 жылдыгы болуп ушундай бир залкарлардын бул жагынан сиз айтып атасыз, манасчылардан ушул Саякбайдын чоң бир майрамын белгилеген атабыз дагы. Деги эле ошол залкарларга бир токтолуп өтсөңүз да, мына Токтогул жөнүндө эмнелерди айтасыз? Эл өзүнүн таланттарын унутпайт экен да. Ушунчалык сыймыктануу менен анан көпчүлүк эл мамлекет кичинекей көңүл буруп койсо, менин айтарым ушул бул эл үчүн тарбия, жаштарыбыз үчүн келечегине жакшы өрнөк болот эле деп айтып атам. Эң жакшы ой пикирди айттыңыз. Анан эми мына ушул сиз жаш кезиңизде далай ушул акындар менен айтышып калдыңыз. Бир орчундуу бир чактары болсо, бир кызыктуураак жеринен бир кыска болсо, бир эсиңизде калганы болсо бир айтсаңыз жакшы болор эле. Казактар менен айтыштыңыз, кыргыздар менен айтыштыңыз дегендей. Эми эмне кылабыз? Кайсынысын айтып берерди мен өзүм дагы билбей калдым. Мен кичинекей айтып берейин. Сологой ырчы Солтонбек деген таластан чыккан аксакал бар экен. Ал ошол мен келсем эстебес чакырып келип келсем ырдап отуруптур. Ал өзү айылында жүргөндө жакшы айылы бар экен, согушка кетеринде аял айтыптыр да. Мен сени 6 жыл болсо да күтөмүн. Канча жыл болсо аман эсен келсе болду деп. Тиги киши армияга барат дагы 6 айдан кийин келсе ал аялы күйөөгө чыгып кетип калыптыр да. Анан ошондо ырдап отуруптур. Айылынан кеткен кор экен, абыдан эле кыйын шор экен. 6 ай болсо күтөм деп, азабыңа түшөм деп. 6 күнү күтпеген аял деле уят жок экен. Халкынан көткөн кор экен, катуусу кыйын шор экен. 10 жыл болсо күтөм деп, азабыңа түшөм деп. Бир 6 ай мыктап күтпеген аял деле улат жок экен деп. Ошо ырдап отурган экен, анан мен кирип тиги кишиге айттым да. Абаң 6 жылы күтөт деп арман кылдың аялды. Аялдың айтып жатқанын көңіліңе да жағабы. Екі чоз сөзін ұғып қой маңдайыңда тұрған баланы. Емің айтпасам құру қалабы. Аба ызық көлге да баралы. Көл жағында көп болот аялдардың да жамалы. Кейбірені қарасаң көлге түшіп шаттанат. Кейбірені қарасаң жаштығына мақтанат. Өзіңде болған қарыға аял деген табылат. Алабыз кайра жаңылап. Көпчүлүгө ойдың алыңыз, көлгө барыңыз. Таап берели бир аял ошо тандап туруп алыңыз. Сокам айтып атпайбы? Балам жанатан бери көрдө ачып койдуң капаңды. Убара кылбай мен дейди алып эле берчиң апаңды. Тамашалап ырдаган экен да сизге. Ушундай рахмат. Мына көп жакшы жылдар өттү, жакшы ойлор, пикирлер болуп, эл журтубуздун казынасыздар, элдин элчисиздер сиздер. Ушул сиздер аман болуңуздар. Мен ушул жаш кезимде эң алгач чоң айтышта сиз менен айтышып калганым дагы бул өзү чоң мен үчүн жемиш. Анан жана сиз айтып өттүңүз, мына акындан элибиздин уучу кур эмес деп. Башта 4 акын ырдап жүргөн болсо кийин мына жабалактап көп чыкты деп. Мына ошол мезгилде дагы биздин бир Актаңдайдын дагы чоң бир эң алгачкы биринчи өзүңүз жакшы билесиз, өзүңүз барып ошто катышкансыз. Актаңдайдын ачылышында, Актаңдайдын чоң айтыш өткөргөн мезгилдерде ошол кыргыз журтунда биринчилерден болуп Актаңдай ачылып, анан кийин мына Садык Рахмат, кийин мына айтыш коомдук фондун түзүп, жаш балдары чыгарып атат. Деги эле ушу бар болуңуздар, аман болуңуз, жакшы жүрүңүз. Эми ушу соңуна да келип калды окшойт. Жаштардын жүрүп жанындаңы, кардык басын жанатаң карыбакта тамагың.
Uzarta verin kadimkin koşululu joldan manastın urpaktarga sabagın. Arva kuvanıp bizde turalık görkümdü kariya sizdin camalın. Men dagın razı bolup jüremin sizdey uludan algan doybagın. Emin ak tile kaytıp koyuğan ruhsatlı beriңiz. Men tileymin kadimki bakıvat karlıktın jakşısın. Bul jaktan Kuday bersin daima ömürdün tileyim do jakşısın. Aça versin sizdeydin arvaqta baktısın. Esen sövelde jürüңüz el kadırın biliңiz. Agayını tuğandar uşunu menen kalkına, ırda bergen jalpına, aktangday kızıl tilinen manastın saldı saltına. Eң negizgisin uşunday kariyalardın kalkımda jeteli deyim barkına. Dağı joluguşu köp bolsun, oşondan aytıp beresiz köp nerse düşsün koyunga. Men kalaytilim dayımın, arva geldin içinden kavalar aman son ele bolgula. Agayını tuğanım buşunu menen barına, oşolaqtangday çıktı sonunde. Hadi.